yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi yampfutse inguma zose nari mfite yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi. Ahangaha ni kuri kamera za Papa Boy. Ahangaha turi rero turashaka kwigisha ikintu kivuga ngo ni byiza yuko uwo mwashakanye, umudamu wawe, abana bawe, family yawe, waba udafite abana ariko ufite umudamu, gusohokana mukagenda ahantu heza, mukagenda ahantu haryoshe, biza biba byiza, mugahindura donke aho mwamutuye, mugahindura mukaja handi, mukaja gusangirira handi, muze kudukurikirana, muze kureba ibyo turi buze gukorera hano hantu. Rero ahanga uyu mujyi turimo, ahanga hano umujyi wo muri Australia witwa Gold Coast. Gold Coast niwo ni kuri Pacific Ocean cyangwa se Ocean Pacific. Aha abantu bageze biga muri histoire cyangwa muri geography, ahangaha rero niho. Rero aha hose ni ku nkengero za Ocean Pacific. Hanyuma ubu ngubu niho twasohokeye famille ya Papa Boy, madamu n'abana muraza kutubona. Ibi ngibi ntibikorwa n'umuntu ufite amafaranga. Abantu tuzatuvuga ikintu tugisubiremo, ntabwo ari uko abantu bafite amafaranga. Gusohokana n'umugore wawe, gusohokana n'abana bawe ntibisaba amafaranga. Birasaba icyemezo, birasaba kuzumva, birasaba kuba open, birasaba kubahokera kubikora gusa. Udafite amafaranga ushobora no gutega bisi, ushobora no gutega train, ushobora no gutega taxi, ariko ukagenda. Ntibisaba kuba ufite imodoka yawe bwite. Oya, ariko kandi ufite n'udufaranga dukeya twagura soda, tukagura irindazi, tukagura keke, tukagura chips cyangwa se ese chips bazita gute hariya iwacu? Ifiriti, ifiriti. Erekana hariya babone amato muri Ocean Pacific. Ahangaha ni ku magorofa, kandi iyi beach tugiyeho cyangwa se aha ku musenyi tugiye niyo beach ya kabiri ku isi nini, largest beach, big one than the other one in this world. Yes. Niyo beach ya kabiri ku isi nini. Nukuvuga ngo beach ya mbere iba I think ikuye muri Canada. Beach ya kabiri ni iyi ngiyi rero tuje nko muri uyu mujyi ahitwa ngo ni Surfers Paradise. Surfers Paradise ni Gold Coast, umujyi wo muri Australia, muri state ya Queensland. Uyu mujyi rero akaba ari wo witwa Gold Coast. Muze kudukurikirana kuri Papa Boy, tuzagenda tubereka ibintu bitandukanye, tuzabigisha ibintu bitandukanye. Kuri Papa Boy muzahabonera ibyo mutarabonera ahandi, kandi bitari montage, ari ibintu by'ukuri, ari ibintu biririyo. Rero dukomeze tubane namwe, mugira amahoro y'Imana, kandi dukomeje kwifuriza madame gira ico uvuga, wifuriza abantu Christmas, Merry Christmas and Happy New Year. Ngaho gira ico uvuga nawe mama. Turashimira cyane abakomeje kudukurikirana, abakunzi ba Papa Boy turabashimiye cyane ko muragira neza, muhezagirwe. Tubifuriza umwaka musha muhire, Merry Christmas and Happy New Year. Muzoza mwihanganaga, narababwiye ngo agira amagambo makeya, ayandi nta kibazo, ayandi mana simbaye nkugaya, nakugaya se? Oya sinakugaya, ahubwo ko ndashaka kuvuga yuko Imana yampaye kuzoza nkuvugira n'ayandi kuko yanje ni menshi. Vuga kuza undenganya ugashaka kuvuga cyane. No kurenganya se. No kurenganya se maye wanje. Yewe. Irekere ndakurenganya, kukurenganyaga n'ukwirenganya. Hari wowe se akaba nanje wa muntu we. No kuvuga ngo rero abantu mukomeza mudukurikirane, dukomeje kubifuriza Noheli nziza ndetse n'umwaka musha muhira w'2025. Muzawinjiremo neza, Uwiteka azababera amahoro, Uwiteka azabarinde, Uwiteka azabereke kugira neza kwe. Abarwaye tubasabiye amahoro, tubasabiye gukira, abari mu bukene tubasabiye kugirirwa neza, gukingurirwa imiryango y'umugisha.
abari mu bihe bitari byiza muri make mu buzima bwabo. Uwiteka Imana yacu ibagire neza, uhereye ku babyeyi bacu, abasaza, abakecuru, bakuru bacu, bashiki bacu, abo tubyaye n'abatubyaye bose tubatuye amahoro. Abahuye n'ibyago Uwiteka abahe kwihangana, abakomeze. Abari mu bitaro Imana ibasange ibakize. Abari mu bihe bigoye by'ubuzima, ubuzima burahinduka ni nk'uko kwibicu. Uyu munsi buba bumeze neza, ejo bukaba bumeze nabi, ejo bukaba bumeze nabi, uyu munsi bukaba bumeze neza. Nuko nguko niko biza bigenda, ariko muri byose turushaho kwizera Imana kandi ubuzima bwacu bukomeze kuba ku Mana. Muhabwe umugisha rero, mukomeze mubane natwe. Thank you so much. Turi kumwe, turakomeza tubereke n'ahandi tugiye. Mudukurikirane kabisa, ndabizi ko muri buze gufashwa kandi mukagira ibyo mwiga. Bye bye. Mukomeye kuri kamera za Papa Boy. Yamvutse inguma zose nari mfite, yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi, yamvutse inguma zose nari mfite, yamvutse inguma zose nari mfite, yamaze. Muraza kubona ibintu byiza cyane hano, byiza rwose rwose. Hano ni ahantu heza, abantu bavuye ku isi yose bazabatemberera hano, abavuye Amerika, abavuye Buraya, abavuye Canada, abavuye Europe, bose ni ahangaba bazaza gusohokera. Ufite umukunzi wiwe, ufite umudamu n'abana bakunda gusohokera hano. Aha ni ahantu hagenewe gusohokerwa, ni ahantu hakenewe, ni ahantu ho kuryoshya, ni ahantu ho kuryoshya ubuzima, kuza kurira life mukayirya ntibariye mashi. Sorry mami. Mukomeze mudukurikirane kabisa. Zamura amaguru vuba. Gakire mama we. Gakire sheri. Tondi. Bari kuvuga hano muri heza naho Dubai. Aho tuzogerera Dubai cyangwa Shanghai mu Bushinwa. Nazo bizajamo. Mukomeze mudukurikirane kabisa. Aho tuzogerera Shanghai cyangwa muri Qingchang. Iyo ni imijyi yo muri China. Twumve umuntu duhamagaye. Allo? Allo? Yambu. Sizonga utanga tizogera na Yarabiba. Ziri yanka nimba muzikeneye nimugeza abantu 10 papa, ntituzatugorana. Araduhani. Araduhani. Abandi 10 yewe. Abandi 10 papa, ntuhabona abandi kera ko bamaze kugera ku nani. Baya sasa. Abona ngoro ya Mujama. Ndiyo. Uzigiye yashaki. Nibyo ndabyemera. Ari bintu wakwigana. Nibindi. Yewe. Kera mwabikurikiranye ko nguko kera byabagezeho. Ariko media ni nziza yewe. Media. Nacu kujya twabaye subscriber. Nugupa kugatereraho kera mukaba murayibonye ba mbere. Akaba kageze. Madam, tumemera ko ndumushoferi. Uko nguko ibyo byose uhawe uvugaga. Umenye yuko biha birikodingwa, ejo uzobyumva kuri Papa Boy. Uku kamera kira gufata ibyo byose uhawe uvuga. Urahumiwe.
nabi muvyeyi wacu Na- zakomeye kabisa hano zakomeye. Ahangaha niho bita ngo ni Surfers Paradise kuri yose ya Pacific. Abantu benshi twageze tuyiga muri geography, abandi bakayivuga mu histoire. Ahangaha ni muri yose ya Pacific iherereye mu gihugu ca Australia, mu mujyi wayo witwa Gold Coast. Ni umujyi mwiza, ni ahantu hakeye, ni ahantu haba tourisme, ni ahantu ho muri hari ahantu heza rwose. Ndabizana turaza gukomeza kubereka, mukomeze mudukurikirane kuri Papa Eboy. Ndabizi neza yuko muzahabonera ibintu mutaboneye ahandi kandi binezeza umutima wa buri wese uzaza ubikurikirana. Reka ube nkuwereka abafana ba Papa Eboy, ubereke Ocean Pacific. Turaza kugera no ku musenyi, ku mucanga, muraza kubibona neza. Nukuvuga ngo iyo Ocean Pacific ariko ahantu hari abantu benshi, turaza kugenda hirya. Abantu batayiziga bazoza bayibonaga nta kundiga, ariko turaza kuyibereka neza tumaze kuhagera neza ariho turi. Yeah. Adi? Yes. Aye. Yes. Yes, Daddy. No, hari ama parking sinzi ukuntu zagenze. Bazoza. Yo bayivone araje ngo parking ara cyangwa hari. Bazaza kuba Bazaza? Ejo niho hazabura ama parking kuwa gatandatu. Cyangwa nijoro uyu munsi ga muri weekend. Hariho na parking. Kurerekana ikirato cy'umukomedien. Sha uzanteza ulimwengu we, narakubonye kameramani wanje. Akibazo mukomeze mudukurikirane, ndabizi ko kuri twebwe muzahabonera ibyishimo, muzahabonera umunezero, muzahabonera muzoza museka, mugubwe neza. Uko niyo ntego yacu, nukugira ngo unezerwe, uzira Papa Eboy unezerwe, wishime, nta mukushingira. Kamanzi numva kanaga kawa kavanze n'amata kino muri Australia kandi kaza gacangamusha ubwonko bigatuma utagira ibitose. Ku bantu barushe bafite amavunane, barushe bumva bamerewe nabi, aza bumva baguwe neza cyane. Naga kawa kavanze n'amata. Do. No, nabaye kaba abandi bazaberekana ese bazabita gute. Sha zamuka, uzamukane undenge ugere. Fidei. Yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi,
yampfutse inguma zose nari mfite, yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi, yampfutse inguma zose nari mfite, yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi, yampfutse inguma zose nari mfite, yampfutse inguma zose nari mfite, yamaze agahinda kose nari mfite, yamaze imibabaro yose nari mfite, yampfutse inguma zose nari mfite, nanjye ndi mubo yanyuzeho babaye, angirira ibambe n'urukundo, aranyomora arankiza, ishuri imyenda yanjye yose, nanjye ndi mubo yanyuzeho mbabaye, angirira ibambe n'urukundo, aranyomora arankiza, ishuri imyenda yanjye yose, nanjye ndi mubo anyuzeho mbabaye, angirira ibambe n'urukundo, aranyomora arankiza, ishuri imyenda yanjye yose, nzajya ndirimba urukundo rw'umukiza. Bantu mwese mudukurikiranye kuri how are you? Yeah, good. Yeah, thank you, you too. Bantu mwese mudukurikiranye kuri Papa A Boy. Dukomeje kubereka ibyiza bigize Australia kandi n'ibyiza bigize umuryango. Ahangaha twababwiye ngo twatembereye n'umuryango kuri Ocean Pacific. Ahangaha turi ni Gold Coast, umujyi witwa Gold Coast wo muri Australia. Ahangaha niho hari beach cyangwa se ahantu batemberera iruhande rw'inyanja ku Musenyi, niho hari beach ya kabiri nini ku isi abantu batembereraho bo muri Canada, mu Buraya, Europe and Australia and Canada, USA, everywhere in the world. Rero mukomeza mudukurikirane kandi icyo dushaka kubigisha muri uyu mwanya, madaniki bavuga muri uyu mwanya ubwira abubase imiryango, ese gusohokana birakwiriye mu muryango, gusohokana n'uwo mwashakanye, gusohokana n'abana, kuja kwenjoyinga, ese niki bimaze mu muryango? Ni byiza cyane iyo musohotse mu muryango mukava muri presse mwahoragamo mukaja mu yindi, bituma mwishima, mugenda mwunguka ibintu byinshi cyane, abana bakishima. Uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo, twishimye cyane kubera yuko twavuye mu rugo tuza mu yindi place itari mu rugo. Hanyuma mugiye kudukurikirana rero, aba n'abana twazanye murabona ko bambaye imyenda ya swimming yo kuja mu mazi, natwe mu kandi kanya tugiye kuyambura tuje mu mazi. Abantu benshi turabazi kuko gabona muvuga ngo none Papa A Boy ngo yamayambara akabutura aho, none mu mazi ndajamo nambaye costume mada. Oya, mu mazi urajamo wambaye igitenge? Oya, hari imyenda yagenewe amazi, turambariza amazi, tuje kwidumbaguza, tuje kwiyuhagira, tuje kwisukira, tuje kwishabaguza. Reba muri kamera, wareba hirya. Ngaho gira icyo uvuga ko uko bazotangaza ko ngo kamayambare ngo akabutura aho ntwari costume cyangwa se ipataro no itwara mu mazi. Hari amahuzu yagenewe amazi, ayagenewe ibirori, ayagenewe mu rugo, ayagenewe mu cumba, ayagenewe buri hantu hose bafite imyenda yahagenewe. Muzo mukurikirana Papa A Boy muzahabona
ibintu byiza kandi wenda bizobafasha no kwiga mu buryo busanzwe bw'ubuzima bwa buri munsi. Gutemberana n'uwo mwashakanye, gutemberana n'abana banyu nk'uko mwabibonye, ni ibintu byiza bituma mu rugo munezerwa, mugahindura miriye, mugahindura place yaho mwari mutuye mu rugo, mugatembera n'ahandi mukaja kurya ubuzima. Ibi dukora mu ijuru ntabwo tuzakorerayo. Ibi ni Imana yabitugeneye hano ku isi. Mureka twishime, wishimane n'uwo mwashakanye, musohokane, arabikeneye. Nimba utazumusohokana. We muze ko turakomeza kugarura abana. Aha. Niki wabwira abagabo batazasohokana n'abagore babo, n'abagore batazasohokana n'abagabo babo. N'abagore batazabaheza abagabo babo amagifti, n'abagabo batazabaheza abagore babo amagifti. Niki wabavuga? Bagomba kuyatanga kuko nibyo bigaragaza ibyishimo byo mu rugo, kandi iyo umuntu iyo ngutekereje nkakugenera gift, ibyishimo n'urukundo birongera bikazamuka ku yindi level. Ni ukuvuga ngo gutanga gift kuwa mwashakanye ni ingenzi. Umugore akayiheza umugabo, umugabo akayiheza umugore, abana bakayiheza daddy na mami, ba mami bagaheza abana amagifti. Hakabaho ibirori mu rugo, mugakreatinga activity mu rugo iwanyu. Tibisaba ibintu byinshi, tibisaba amafaranga, birasaba gusa kugira umutima ubohotse no kugira umutima utekeza mugenzi wawe. Mukomeze mudukurikirane twagiye. Aha ngaha rero niho twababwiye bita ngo ni Surfers Paradise, aho bita Gold Coast mu mujyi wa Australia mu ntara ya Queensland, Brisbane. Ariko uyu ni umujyi waho wundi witwa, iba nkubereka aya magorofa. Aha ngaha ni kuri beach ya kabiri ku isi, niyo beach nini ku isi. Ya kabiri ku isi. Twagiye komeze twereke abakunzi ba Papaye Boy ibyiza bigize Australia. No gusohokana n'umudamu n'abana birakenewe. Nimba utadusohokana n'uwo mwashakanye, nimba utadusohokana n'umukunzi wawe n'abana banyu muje kwenjoyinga, Imana izabikubaza. Narababwiye ngo ntibisaba amafaranga, birasaba ubushake, birasaba kuganduka, birasaba kumenya, birasaba umunezero w'urugo uba mu bintu byinshi. By the way, umunezero w'uwo mwashakanye, w'abana banyu, ni byiza ko bagenda bakagera n'ahandi. Twagiye mukomeze mudukurikire. Surfers Paradise. Aha ngaha ni kuri Ocean Pacific. Pacific Ocean. Uyizoominga yizanye. Amazi gashaka kundu yazoominga, amazi uyazoominga se. Biragoye kugira ngo zoominga amazi ni wayi. Araje aboneke, turaje tuyajemo. Wait, be careful. Wait. Narada. Siko kwiza se. Abari mwinshi. Ko mwamuja kuresa. N'ubundi biragoye. Kale mama we. Aga mama. Agala wala. Iraja mu mazi. Ngo? Yes. None se turajana mikoro mu mazi. Mikoro. Mu mazi he. Amaguru yanyagenda mu mazi. Oya. Ina twigende. Twataga nawe ariwe. Zuba romantike man. Oya ni bavuye mu hari. Itonde tugiye kuba turi kumwe nabo. Nukuja hano. Itonde kuja he ni ndakubwiye. Aho se turahemerewe kujayo. Wait. Come. Abandi babage. Dore. Bakonje. Uno yaguma muri amashuwa kujyame igice kimwe. Yini Pacific Ocean. Come here. Wait. Wait, come. Yama. Nyine nazam. Wewe ryama ntatu. Ega nari aho siboje. Wait, come here.
Dorcas. Wagize ubwoba. Wenda pa. Ah, mutende way. Hey. Muzana mukuja hapa. Come here. Oya uzi. Bari kureka tugakora nta mikoro. Hanga tutavuga gusa babe bareba. Hanyuma twarangiza tukabona gufata mikoro. Kuja hapa. No, mikoro ziri. Umekunywa? Ese ko katukuye. Gafata neza kuri agafata nabo. Ndakibazo. Wait, come here. I beat you. Come here. Come this side. Muzan. Move there. Narada, I beat you. Come here. Muzan. Wowe ngwino gatwigira hariya mu mazi menshi. Go. Twe gatwigira hariya mu mazi menshi. Abana bagume hano. We mugume hano mwebwe mugume hano. Ah. Umariya. Bunyu. Genda bakutira hano. Mugende hari. Blessing. No. Mugende hari. Ah. No. Go there. Nukuvuga ngo rero nta kindi bisaba gusohokana n'abana, gusohokana n'umugore wawe birakenewe. Kandi ibi bizongera ibyishimo mu rugo. Kwicara gusa mu rugo, mukicara mu rugo kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru kugeza n'iyinga. Kandi mufite n'ahandi hantu heza mwoja mukanezerwa abana ko murabona ukuntu bano bana bishimye. Kimwe mubibona. Wait, be careful. Come. We, muze, Blessing, kunyu. Muza kudukurikirana, yagize ubwoba. Mudukurikirane. None sari. Ngo kamera. Kamera gutigirayo. We, kunyu. Come. Ayiwe, ko ndamaje kwikuta hasi. Umusenyi gakura mugenda kamaje kwikuta hasi. Yeah. Ay, ngoya n'izina ry'Imana se nukuvuga gute. Reka mash. Uzoba utaja nani? Hano niho hari umugabo. Kamash. Okay, sawa izireka tuzireke zibike. Urumva? Reka tuzishire hariya. Hanyuma tugiye gukora gutyo wowe uzodufata gusa. Wabyumvise? Basha gutya nani? Umenishika mama sita, kwako mimi sichojuta. I swear mara sita, baby face like a teenager. I love you my señorita. Baby I feel love you. Baby I feel love you. Yeah. I feel love nikikuona. Aisha tamu nikiwa nawe. I feel love nikikuona. Aisha tamu nikiwa nawe. Wewe ni tomato, my lover, my city baby, Tomato, my beautiful banana. Tomato, yeah. African queen, my baby, you. Tomato, tomato. Umenijaza furaha moyoni, machozi metoka sili tena. Kiwana sitalia. Believe me my baby, like I believe you. I promise you baby, can't I leave you. Sinifuza kukubura rubavu rwanje. I feel love nikikuona. Aisha tamu nikiwa nawe. I feel love nikikuona.
maisha tamu nikiwa nawe. Wewe ni tomato, tomato, my lover, my city baby. Tomato, my beautiful banana. Tomato, African queen, my baby, you. Tomato, Tomato. Menishika mama sita, kwako mimi sichojuta. I swear mara sita, baby face like a teenager. I love you, I love you. I love you, my señorita. Babe, I feel love you. I feel love you. Babe, I feel love you. Yeah. I feel love nikikuona. Aisha tamu nikiwa nawe. I feel love nikikuona. Maisha tamu nikiwa nawe. Wewe ni tomato, tomato, my lover, my city baby. Tomato, my beautiful banana. Tomato, African queen, my baby, you. Tomato, tomato, umenijaza furaha moyoni, machozi metoka silii tena. Kiwana sitalia, believe me my baby, like I believe you. I promise you baby, can't I leave you. Sinifuza kukubura rubavu rwanje. I feel love nikikuona. Aisha tamu nikiwa nawe. I feel love nikikuona. Maisha tamu nikiwa nawe. Wewe ni tomato, tomato, my lover, my city baby. Tomato, my beautiful banana. Tomato, African queen, my baby, you. Tomato, Tomato. menishika mama sita, kwako mimi sichojuta. I swear mara sita, baby face like a teenager. I love you, I love you. I love you, my señorita. Babe, I feel love you. I feel love you. Babe, I feel love you. Yeah. I feel love nikikuona. Aisha tamu nikiwa nawe. I feel love nikikuona. Maisha tamu nikiwa nawe. Wewe ni tomato, tomato, my lover, my city baby. Tomato, my beautiful banana. Tomato, African queen, my baby, you. Tomato, tomato, umenijaza furaha moyoni, machozi metoka silii tena. Kiwana sitalia, believe me my baby, like I believe you. I promise you baby, can't I leave you. Sinifuza kukubura rubavu rwanje.
I feel love nikikuona, Aisha tamu nikiwa nawe. I feel love nikikuona, Aisha tamu nikiwa nawe. Wewe ni tomato, tomato, my lover, my city baby, tomato, my beautiful banana, tomato, tomato, African queen, my baby, yo, tomato, tomato, tomato. Umenishika mama sita, kwako mimi sitojuta. I swear mara sita, baby face like a teenager. I love you, I love you. I love you, my señorita. Baby, I feel love you. I feel love you. Baby, I feel love you. Yeah. I feel love nikikuona, Aisha tamu nikiwa nawe. I feel love nikikuona, Aisha tamu nikiwa nawe. Wewe ni tomato, tomato, my lover, my city baby, tomato, my beautiful banana, tomato, tomato, African queen, my baby, yo, tomato, tomato, tomato. Umenijaza furaha moyoni, machozi metoka sili tena. Kiwana sitalia, believe me my baby, like I believe you. I promise you baby, can't I leave you. Nakwambia nini? Ndio kuntumie bagiza mimi. Ale, no, mkuja tukimbie. Esther, simama. Come. Here. Good news, here. Here. None mwavuiriye mukaza. Tugiye kuvana turagana tugaruka. Aku stoppinga. Oyo ndagu stopping. Wait. Hello? Look. Do you see? Yes, yes. Do you see there? The black bag? So, sorry. Black? No, black. Red bag. Huh? Blessing, stay here. Muhagarara numwese. Bantu mwese mudukurikirane tugiye kwirukanka, tugiye gukora amarushanwa n'abana na madame. Uri buza kuba uwa mbere. Munasikia? The first one, I can give it a gift. You understand? Do this. No, here. Wait. Here, huh? Yeah, no, stay here. Daddy, Eh? are you ready? No, wait. Are you ready? Yeah! Are you ready? Yeah! Wait. Are you ready? Yeah! Stay here. 1, 2, 3, go! Yes. No, wait. Bas. You can go in again. No, wait. Just wait. Now, I'm number 2. Narada number 1.
amawe yafashwe hariya. Reba ngaho fotora, reba bariya, reba iyo basigaye. Urebe. Abantu bagize ibibazo by'ibinure byinshi. We. Here, blessing. Blessing here. Hakuna shida, tutarudi pale kwa maji. No. Ayo, wait. Blessing here. To the line. Tusangane. To the line. One. No. Please. No. It's 3. When I counted 3, it's good. 1, 2, 3, go! Narada, you are the first. Hey. Oh my God. Esther. I'm number 2. Yewe ndi namba ya kabiri. Madamu abaye namba ya 0. Na Dorcas. La. Ha. Wait. Mukuja here. Come here. Do this. Here? No. Wengine wakuja hapa, mkuja hapa. Muzana mkuja. Here. Tufanye big one. Hey, good news. Do this. Esther here. Blessing. Good news. Come here. We're gonna make it hot. Wait, too fatty. Ntabwo twadukora ubusa. Mureba ukuntu bumwe bugira imbaraga. Ureba ukuntu turi abantu bangahe? 5. Ureba ukuntu turi bwimbe uyu mwobo nk'uyu mwanya. Ariko uri umuntu umwe wahamara amasaha. Mudamugira ubumwe. Blessing, please. No, wait. No, now. Come here. Do fast. Yes. This is what we did. The stick on top and then we have to go. Do seriously, please. Please. Okay. Mufanye haraka. Yes. Did you put some stick? Wait, do big. Not small like that. This is good. No, not yet. Esther, please do. Can you see your hair? No good. Okay. I need me to go here. And then... No, only here. No here, not to the face. No. No, Dorcas, no. Stop. No. Here only, here. Not to my face. Yes. You okay? Esther, no. Continue. Faster! Daddy, faster! Daddy! Yes. Daddy, faster! Yes. Do faster, everyone. Woo. Do faster, Dorcas. Blessing. Esther. I'm doing the... Good news. Okay now. God will do... Not to my face. No. No, put it to my face. Ooh la. You kids, watch Papa Evo from Australia. Gold Coast Surfers Paradise. Say cheese, everyone. No problem here. No. Say cheese. No, Esther, why? No.
Not my face. Daddy. Eh? Even to my hand. Put it to my hand. Okay, Hey boy. Ibi ngibi dukora ntabwo ari ukubura ubwenge, ntabwo ari gutakaza umwanya. Ibi ni bimwe mu bintu bikenewe mu buzima bw'umuntu. Umwana w'umuntu akeneye ibintu byinshi bitandukanye bishobora kunezeza ubuzima bwiwe, kandi mu kunezerwa harimo uburyo butandukanye. Gusohokana n'uwo mwashakanye, kunezeza abana, gusohokana nabo, mukagenda outside yo mu rugo iwanyu, cyangwa se yo muri area mutuyemo, yo mu karere mutuyemo, yo muri quartier mutuyemo, bizabiba byiza cyane, kandi abana ntibazavyibagirwa. Kandi uzumenya ngo ibyo wereka abana nabo nibyo bazereka abana babo, ari bo buzukuru bawe. Kandi abana bawe nabo bazobyereka abana babo, ari bo buzukuruza bawe. Umugore wawe uko musohokana niko umutima we wishima, ndetse nawe ukishima. Kandi abana ntibakeneye kubagaburira ibiryo gusa, kubigisha ishuri, bakeneye yuko bereka na care, ubereka urukundo, kandi urukundo kegerana nabo ukabaheza umwanya wawe kubana ni ingenzi kuruta ibindi bintu byose ubaheza. Umwana ntazibuka ko wamwishyuye minerval, birashoboka yuko ari bake bawuzibuka, ariko abenshi bazabibuka aho mwagiye, aho mwasohokanye, ibyo mwaganiriye, ibyo mwariye, aho mwasohokanye. Abana ibyo bintu barabikunda cyane, kandi bizabiba byiza cyane. No gusohokana n'umugore mukaja kuganira ahandi hatari mu rugo iwanyu, mugasangirira hatari mu rugo iwanyu ibiryo bitari iby'iwanyu mwatetse, nabyo bigira akamaro. Ni byiza ntimukabisuzugure, kuko mu rugo ibyubaka urugo ntabwo ari ibintu binini, ni ibintu bisa nkaho byoroshe cyane. Ni kimwe n'ibirusenya nabyo, kandi ni ibintu byoroshe. Rimwe na rimwe n'abasenye bazatinya no kubwira abandi icyo basenyeye, icyo bapfuye, kuko ni ibintu biba ari ubuzima n'abandi banyuramo, ariko ntibatandukane. Ariko kuko kubaka urugo ni ibintu biri legere, no kubisenya ni ibintu biri legere, ariko ibyubaka urugo si ibintu binini cyane. Ni ibintu ngibi bya bindi usuzugura birarwubaka, bya bindi ubona yuko ari ibintu byoroshe bidafite akamaro, nibyo bifite akamaro. Muza mubyitaho. Imana ibagire neza, mukomeze mukurikirane Papa Boy, mukore subscribe, share, like, comment. Nimubona ibyo dukora bibanezeza, nimubona ibyo dukora muza mubisharinga bigere no kubandi, kugira ngo imiryango irusheho kuba myiza, yige, imenye, duhinduke, kandi birashoboka. Thank you. Yes. Mukomeze mudukurikire, twagiye. Yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi, yampfutse inguma zose nari mfite, yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi, yampfutse inguma zose nari mfite, yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi, yampfutse inguma zose nari mfite, yampfutse inguma zose. Turacakomeje, murabona utugare cyangwa se udukinga, batekamera neza. Yamaze agahinda kose, abafana ba Papa Boy ibyishimo birahenze, by the way. Ibyishimo ntabwo ari ikintu cyoroshye, nta shopping wobona, cyangwa se nta duka wobona, nta magaze wobona woguramo ibyishimo. Ibyishimo birashakishwa, ibyishimo birakorerwa, ibyishimo ni ikintu gihenze, by the way. Rero kuri Papa Boy uzahabonera ibyishimo, kuri Papa Boy uzahabonera umunezero, kuri Papa Boy uzahabona ibyiza bigufitiye umumaro. Komeza wereka abakunzi bacu ibyiza bigize Australia, wereka abakunzi bacu ibyiza bigize Australia. Reba ko iyo nzu ifite amagorofa niba ari 50 kuja hejuru, ariko ni igitanda wapfuye yarihuse.
oya iwapfuye yarihuse zamumurika abo bantu babenjoyinga sha abakunzi bacu tugomba kubagezaho ibintu bakanezerwa uhereye ku bakuru n'abatoya ugenda uhawe ufata impande zose ndetunganye aha niyo bita Gold Coast iruhande rw'amazi kuri Ocean Pacific ibi byose ko turabikora kugira ngo dushake umunezero w'abantu bakurikirana Papa Ebo. Kuri Papa Ebo uzahabonera ibyishimo, kuri Papa Ebo uzahigira byinshi, kuri Papa Ebo uzahabonera ibyo utabonera ahandi, kuri Papa Ebo ariko se Papa Ebo niyo utazahabonera koko. Kera turahabi. Okay. We're gonna be very fast. We're gonna just go down and we come back. Dukomeze turebe zo kwibitaho hano muri KFC. Oh, thank you, man. Bazabari ba Papa Ebo banezerwe. Bahabonera ibyiza bituma basusuruka. Bahabonera ibyiza bituma babona ubwiza bw'Imana. Bahabonera ubwiza, bamenye ubwiza bw'ubuzima bwo kubaho. Umuntu yishimira ubuzima. Abari bagiye kwiyahura, abarwaye niba tureba bakire, babone ubwiza bw'Imana, babone urukundo rw'Imana, babone imbabazi z'Imana. Kurya wagize se Imana izayerekanira abantu mu buryo butandukanye. Niyo bita Gold Coast. Gold Coast aho bita Surfers Paradise. Nuza muri Australia, waba uri wo muri Afrika iwacu, waba uri muri Amerika, waba uvuye muri Canada, waba uvuye Europe, waba uvuye Asia, ukavuga muri Australia ukandika ahantu hitwa Gold Coast aho bita Surfers Paradise. Ni ku nkengero z'inyanja ngari, inyanja nini ya Ocean Pacific. Aho ngaho uzahabonera ibyiza byinshi. Hariya kurara amagorofa. Iyo wagira akanani k'amashanyarazi ariko katari bene ka electric bene kararuhije cyane. Papa fata gutya zamuka hejuru. Digufata neza. Munezerwe zamuka hejuru. Kubera ko ubuzima bwa Gold Coast abantu baza bumva ngo Gold Coast niko Gold Coast bimeze n'ijoro ya masaha. Ereka abafana ba Papa Ebo iyo bita Prem, iyo niyo bita Prem no kuba iri ntabwo ari train, iriya ntabwo ari train, ni Prem. Dore wabonye hano inani yawe ntabwo ari train, iriya ni Prem. Ni ukuvuga ngo ibimeze nka train ariko atari train, ibimeze nka train. My God, niko paradise bimeze. Atatu no duti gutya, utuduti du. Sorry man. You want some music or you see recording? Do you want music? Okay. Wait man, wait, no music here. Yeah. Abana abantu ibihumbi n'ibihumbagiza abantu utabasha kubara ni nk'umusenyi wo ku nyanja. No. Wari ubizi Friday, Saturday and Sunday hano. No, ni Friday. Aha ngaha ni ahantu ushobora kugera amaso agahaga
ukagaburira amaso agahaga, amawazo agahaga, ukahava wagize impishi amawazo yahaze n'amaso yahaze. Ariko ni igitanga. Wari wabona amaso ahaga akazanga kureba, ukavuga ngo ndumva amaso yandiye. Ibyo ngibyo bibonera muri Australia aho bita Gold Coast, muri state ya Queensland, mu mujyi waho witwa Gold Coast Paradise. Yabiyo tutayishaka. Ibi zose ni ku bwanyu abafana ba Papayi Boy. Yampfutse inguma zose nari mfite, yamaze agahinda kose nari mfite, yamaze imibabaro yose nari mfite, yampfutse inguma zose nari mfite, nanjye ndi mubo yanyuzeho babaye, angirira ibambe n'urukundo, aranyomora arangiza ishuri imyenda yanjye yose, nanjye ndi mubo yanyuzeho mbabaye, angirira ibambe n'urukundo, aranyomora arangiza ishuri imyenda yanjye yose, nanjye ndi mubo anyuzeho mbabaye, angirira ibambe n'urukundo, aranyomora arangiza ishuri imyenda yanjye yose, nzajya ndirimba urukundo rw'umukiza rwankuyemo. Mwishime iteka, yewe nongeye kubivuga nti mwishime, ineza yanyu imenywe n'abantu bose kuko umwami wacu Yesu Kristo ari bugufi. Furahini katika siku zote, nasema furahini na upole wenu ujulikane ulimwenguni wote. Hey, is it not here? Is it here? KFC. KFC, man. Oh my God. Aka ni akantu umuntu azagendaho bakagutwara aho ushaka hose muri uyu mujyi, ntiwo ubasha kuhagenda n'amaguru cyangwa imodoka yangu ugenda uyitwaye, biza bigorana kuko ni ahantu. I need to pay. Yeah, pay ID. Yeah, pay ID. Yeah, I'll give you the number. Oh, do you want number? Yeah. Pay ID? Yeah. Yeah. You just pay by phone number. Yeah, no problem. Oh, good. Easy.